Assalomu alaykum hurmatli YouTube görüşçüler. Amansızlarmı? Biz bugün 10 yanvar 2021 yıl Nokat Borborduq mal bozarına kirip kele jatıp çöpтердин бааларын bilip andan keyin mal bazardı başlasak. Ушул эле чыгарылышта сиздер башында şu çöp bazardı көрөсүздөр biraz. Andan keyin sağın uylарды жана боз уйлардын бааларын билип кетейин. Assalamu alaikum. Yaxşısızlarmı? Bedeler qancha oldu atken? 250 деп атабыз беделерди. Ama bedeler 250'den oldu ha? Var 250'den. Ama adır çöp söz. 230 сом. Adır çöp 230 somdan. Samandarsa, samancı okşaydı ha? Samanlar 180 да ашат. Samandarın bağısı 180 som. Bazar uşunday eleken, ötken bazardağı tartıp ketkenimizde dal uşunday olgan bolçu. Samandar 180 som, bedellerinin bağısı 250 som. Adır çöpleri, ak çöpleri de koyuyoruz biz. Har çöp de koyuyoruz bunaşılardaki adır çöpleri. Bakışa okşetmeyince 230 som eken. Hurmatlı görüşler, biz uşulla çıkarılışka sağın uylarda boş keteriz. Sizler kütüp durunuzlar, bizden kanala kattalı yapıyorsanızlar kattalıp durunuzlar hurmatlı görüşler. Bugün şayloo günü 2021 yıl 10 yanvar biz Nokat Borborduq mal bozarına geldik. Ağa derim aşıl soğuluk koyakça deyince. Kança kaldınız? 10 minge. Koskor eken, boz koskor. 10 minge aldık deyip. Kança dedi? Kança dedi? Kim? Bu kanı basın? 80 ming deyiver. Biz buna şuttuk. Buna şuttuk bol bazarga kirip geldik hurmatlı görüşler. Assalamu alaikum hurmatlı YouTube görüşler, universal bazar alışları. Biz bugün Nokat Borborduq mal bazarına kirip geldik. Biz adattagıday эле birinci çıkarılıştı. Sağın uylardan başlayıp sizler bizim videonu aklınızda size görünüzler. Bu fikirde komentar kaldırınızlar. Şayloo günü 10 yanvar. Adamlar ötüp tüzüz yanaşkan bazarda elin bari tamaşa kılgandagı satıcı da alıcı da bugün ötüp gör. Ha degende mına şul sağını satılıptır bence. Kança kaldınız? 82 minge. Ötü jelindi sağını eken. Muzolsu bir cumalık olsa gerek. 82 minge. Kaç aydır sütü var eken? Sütünü aytты? 5 litre 6 litre süt var. 82 minge. Biz şu yere satığa girgen sağın uyların balların bir sırasını bilip 1000 сом боп турбу. 1000 сом koy belki sen faydalanayım. Yok. Faydalanayım. Kançaga suradınız? 84 değil. 84 bin değil. Süt çınlığında ağatat. Hurmatlı dostlar. Benimce bir 7-8 litre süt verse gerek. Kaçan açtın uç? Kançaga dep turasınız? 100 деп турабыз. 100 dep turabız. Bular pul dilе санашкан dilе. Жақсы. Универсал базары деген дүкан алып. Қанша бердіңіз? Ошол жерде дагы бир сүт алып турган бир сауны бар экен, бирок менимче бул рейсиге окшойт. Мына негасы бар экен. Ошол баулдан чөтөнчө. Бош. Канча болду бuna? 54.500 metre. Bu da boz, Japon çetmence. Şu yerde bağ olatkan sağlıydın. Bağsını gidelim sizlerge. Bunun 70 bin de odat. 70 bin ha? 80 odaş betmiyor. Kaçağa suradınız siz? Cazlaş boyun dost. Siz surada? Ya söyle. O kara istiki? Ha. Kaç eken bu? 150 kem var. Bala sağmış. Ha koyun şu. Kaç aydır sütü var? Kaç aydır sütü var? 15 litre sütü var ha?
Telefon nomuru çalsın bana. Aytganda. Bozara gelişmeye kalsak 79 men. 50 80 76. 50 80 76 номеріне байланысқа шығыңыздар, құрметті көршілер. Бұның бұзаусы еркек бурғашы бар. Urgaçı, nağamız. Özüm nağam. 15 sütü var dediniz mi? 15 litre sütü var dedim. 150.000 kem var. Telefon numarasını жариялап, sizler söz türde байланысқа шығып көріңіздер. Sizlerden be? 150.000 boğaz okşaydı ha? Kısır mı? Kanto aytılatken bunun nemesi? Simental bu, kandayla? Gülford. Ha, Gülford. Жақсы. Қанша kem bağlar? Sizden mi? 150'den. 150'den. Bağ oldu? Yok, baha bugün. Baha oldu degen ha? Bağ oldu degen. Ya maşıdır da bir öte jelin çoğun oturadi. Bunun da muz olsun deyken. Ya qancha açtınız ekan? Qari ekancha yaxshi ekan. Yaxshi ekan. 120 ming veriyor. 120 ming beribdi ha? O. 120 ming beribdi. Qancha litr sütü var ekan? Aka, sütü qancha litr? Turbo'dan süt var, baylardan 10 litr süt var. 10 litr sütü var ekan ha? Yaxshi. 10 litr sütü var arkadaşlar. 120 ming beribdi. Qancha dediniz basın? 150 ming arkadaşlar. Bunun muzası erkek menimce. Ha, erkek ekan. Yaxshi. Bu boğazı yok şey ha? 5-6 gün olsa. 5-6 günde gep qala o'sha tuva ha? Ha? Bular jelin qo'yib qo'yadi. Jelin solib turibdi. Ana orqasi. Sizdan mi? Orqadan. O, cho'ng ekan. O'zingda nimalar faroda bo'ldi? Chetdan kelgan. Simental va Rossiyadan. Simental ha, Rossiyadan kelgan. Qancha ekan mahsus? Hozirni hozir 100 ming bolamda qilibdi. 105 minggacha qilishdi. 105 mingga bosib chiqdi ha? Bermadingizlar. Kichkina bor da. Bular bugun aytdi 5 ming. Qancha dedingizlar? 125 kam bor. 125 ming kem var dediler. Boz. Bir 10 gün tegereginde tuvadı okşaydı ha? Ha, xudo xolasa mana dedim yaqinlashib. 10 gün tegereginde tuvadı ekan. Naşıları da bir qanday aytıladi paradası? Simentallar ha? Bular boz mu kısır mı? Ha? Boz mu kısır mı? Bozlar. Simentallar. Qaysi jaqdan kelgan? Novosibir? Altayskiy kiradi. Ha, Altayskiydan kelgan ha? Yaxshi. Qancha ekan baholari? Baholar endi 70-80 mingning tegeragida birinchi tunguch kunlarimiz kerak bular ha? Birinchi tunguchlarimiz kerak. Ha, birinchi turmush bir ikkitasi, ikki uchtadan. Telefon numarasini aytaylik onda. Telefon nomeri hozir ishlamayapti hozir. Boshqa nomer olaman. Telefon nomeri. Telefon qachonlari ketyapti. Telefon numarasini olganda dag'i baylanishga chiqib, telefon numarasini aytgan harakat lozimda biz tartiblansak. Mana shularning egalari yo'q bo'ldi. Siz bilasiz kim? Universal bozori. Bağolda o. Qanchaga keldi? 66 ming qilsa bermay. 66 ming qilsa bermayapti. To'g'risizlar bu. 60 ming olgan. Ona ko'rmagan. 66 mingga bosib kelib turib, bu dag'i shu chet yerdan kelgan. Bo'z o'xshaydi, yaqin ha? Qancha dedingiz? 5-6 oylik bu. Qancha dedingiz? 85 kam. 85 ming kam bor. Simental? Simental. Shu yaxshi tilimga o'ylab turmoqchilar bu mallarning otlari o'ta o'zgacha aytiladi. Shu biraz tillar kelmaydi. Biz ham o'zimizning nasıl resmi uylarda tartgan hareketini qilaylik. Nasıl yerda? Nasıl günahını bitireylik. Ketdi. Ketdi o'sha? 80 ming. Ve sizga qancha ekan? Nasılmaz? 90 ming. Bunda bo'z bu?
Жақсы. Ау еліне дамимын. Өзінің местный үйлер тұрады. Көтен бір жұмалық музолары менен. Азыр бұлардың басын сұрап есін дейін. Бұлар қаншадан екен саныйлар? 100'den отырмын. 100 мыңдан, Бауылда? Қанша дүрсттері бар бұлардың? 5-6 дүрсттері бар екен. Азыр мен артық көрініштерді сіздерге көрсетіп кетейін, ұрматты көріштер. Жақшы. 100 мыңдан кем бар, Музолары ұрғачы еркек бі? Еркек екен. Жақшы. 100 мыңдан кем бар. Бұл базар өткен базарға салыштырмалы бір қилы көтеріліп кетті. Бұға дейдері ұшындай өзінің местныйларды 100 мыңға дер айтып атқан болшы, азыр бүгін 100 мыңдан өзін айтатын екен. Bir kere çoğaldılar, kettik. Bunun salasını kırazlar, bunun salası bizde bilekteği var, yanına kırazlar. Kaç litre var bunun? 10-12 litre sütü var. 10-12 litre sütü var dedi. Sütü dağı tamşıla tarafından kırazlar. Ağvattan kırazlar. Şu çakanı koyun da sıraz sütün alı alış kireyken. Жақсы, hazır. Bunun artı görünüşünde meselelere bir sıra gösterip keteyim. Kaç açtın uç? Dördüncü tunguç bu Sanuy. 10 litrenin tegereğinde süt veredi. Neke bunun muzosu. 120 bin. Bası 120 bin. Jakın ha? Erkek torpak. 100 mingga gelse verir etkesen da? 100 mingga gelse. 107 yarım veriyor. Cana bolas. 107 mi 500 görmediniz mi? Қараңыздар, бұның өз негізі мен бұға сұрамжылы жүргізгенде көбірек сүтіне қарап бау болады. Желімдерін қараңыздар, салаларын қараңыздар. 107.500-ге бау келді, бірақ бермепті. Шудан эле сол жақта қарасам, бұл жерде базар болады. Бұл жерде Sanuy. Sütü var mı çok mu? Az değişmiş. Bas 65 mine geldi. Bırak yesi vermeyip durar. Bu hem bazar. Bazarda arganday sınırına karab bağlı öğret. Bir yerde 170 mine vermeyip olsa daha bir yerde 65 mine geldi. Bağlı. Ya uşuncan dele bir boğuzu yok şeytan benince. Boğuzu iken. Kaç yaşın orada? 88 mi ya? Kaç yaş tunguç? Tuğsa birinci tunguç bulatken urmatlı göster. Mangaransar. Öte paradası dağı, sını dağı, jakşı mı 88 mi diyor boyu değil. 88 mi? Nasıl yerde dağı bir pazarımız var. Mangaransar. Qancha oldu? Qancha oldu? 120 ming kim var dedi. Yes, qancha litr sütü var ekan? Sütü qanday ekan sütü? 13 litr sütü var. Jandağı görüşlerni aytganlar ana shu yerda Sizden mi kemal? Sizden mi? Kaça kan var? Kaça kaldık? 80 bin kaldık. Sütü tanslar korkma muzası kana bunun. Sütü tanslar durak var. Soğan. Torpa olacak. Yok bu. Kaça litre sütü var eken? 13 litre sütü var. 13 litre sütü var eken. Biz ушундай чыгарылышта силерге буқаларындагы багларын билип кетели урматтуу достор, азыр мен силерге буқалар кимден экен? Булар. Кимден экен? Buqalar neyesi jol ekan? Sirtda qarab turib,
turib atgan taqdirda. Şu bağolta. Ha? Metro olman orası. Qaysi bağolta? Ekovi bağolta. Qanchaga keldi? 90'dan 180'i berib atam. 90'dan 180'ni berib atam. Boshqalar qarangizlar. Kaçkana? Ya bu şerke faldır mı? Kaça? 83'ün 500 gö geldi ha? Sıradası vermeydi. Yaşı kaçta bunun? 2 yaş olsa. Universal bazarı degan. Ya noqat. Başqara mumpitas bol beni. Ha, siz sıradasınız. Satuvchi siz. Bor baraka. Siz qancha dedingiz? 500 so'm to'lashyapsiz. Unda chechishingiz kerak. Shu bozor chechaydi, chechingiz. Qaysi ko, qaysi? Buna o'zilar. O'zilar. Qancha verding? Az ko'rsha. 83.500 so'm. Borda. Bor, barak. 83.500 ga ketib o'tiblar. Yaxshi. Yaxshi pul bo'ldi. Eme salıştırmalı biroq qimmat. Qimmat. Salıştırmalı o'ta qimmat. Qimmat. Былтырғы өткен жылдары ушундай букаларды раса багып келип, жөнлө үстүлөрү тегиз кылып 80 ушул 85 миң кетип аткан. Азыр мунаны эми дагы бир камында бир 5-6 ай багыш керек да, туурабы? 5-6 ай багыш керек. Багыш керек. Канча болду? 83 миң. 5. Мына букал кимден экен? Бул сиздерденби? Yerler жоқ екен. Ana. Sizden mi? Buna kara. Ak sizden mi? Buna şunda hazır 83'ün 500'e gitti. Gördünüz mü karana? Bu kaça mı var sizge? 70 ming dedi. 70 mi lan? Odan bırak çoğun semiz oturdu. Çok kıskarak ne biraz. 70 mi turar? Buna arkamın jöndü aytti. Bağ oldu. 66 mingga berdim. 66 ming beribsiz. Turun da normal turun. Onun qaraganda salıştırmalı şu qadasınıza qadasanız болады. Şu oranda bu görünükten narxancha. Yaxshi, bozanızды bersin. 70 ming berdi, 66 mingga bazası geldi, biroq bermedi. Yaxshi. Qaysi bağoltat? Narxısı var. Buna bağoltat bazı. Berkisi. Ha buna var, alağı. Qancha geldi dostum? 56'ga so'radik, ha? Bir beyt al. Yaxshi. Bu oltin o'ta qimmat. O'tgan bozorda solishtirmoqda o'ta qimmat. Bozor o'ta ko'tarilib ketgan. Sizniki qancha ekan? 80 kam bor dedi. 80 kam bor. Bo'ldi. 65 mingga bos keldi, biroq berdi. Yaxshi. Biz boshida aytib ketmaylik, hurmatli ko'rishlar, sizlarga buqalarni da qo'shib ketdik, az salmiylarga. Universalligini qarash kerak. O'sha men qancha ekan bo'lsa? 80 ming. Bo'ldi. Bo'ldi ekan. 80 ming. Siznikicha? Siznikicha? 100 ming. 100 kim bor ekan? Bo'ldi ekan. Qanchadan keldi? 75 mingdan 150 mingga so'rabdir. Yo'q, berdi. Tartavada sizlarga kelgan. Sizlarda bir minberiz, 1,5 tegeraganda bularni qanot turadi. Hozir bularning dag'i bosim ketaylik. Qanchadan ekan bular? 65dan. 65dan. Bo'ldimi? 115 qilishdi. 115dan. Eko juna keldi, ha? Neden kanaldan chiqadi aka?
He? Neden kanaldan çıkardın? Nokat mal pazarında izlesеңерler çıka beredi бүгүнкүлөр. Баардыгы чыгат. He? Universal Toy'da çıkardı. Universal pazarı. İnşallah. Onlarda dövüş var ya, şunu hem tat koyuyorsun. Сүйлөшүп алгансыздарбы? Чекеден өтө эле, а? Адамдар токтобой эле койду го. Erlan Tezekbay. 115 миңге баасы келди, бирок беришпеді. Булар 1,5 жашардын тегерегиндеги букалар. Ошол жерде дагы бир. Кандай айтылат экен пародасы бунун? Герефорд. Герефорд. Булар дагы 1,5 тегерегинде букалар болсо керек, э? Же 1,5 өттүбү? 1,5-ге жакындап. 1,5-ге жакын. Булар 8-9 айлык болсо керек негизи, а? Булар 90'da. Bağlar 90 mingden. Bağ oldu? Bağ kılıkta 75'te. 75'ten bağıltat bırak deribeptir. Böyle bugün çındığında kımbat ki pazara gel. Bütün pazara salıştırmalı ötüle. Acı yukarı bravo. Asmanlı süleştat. 75'ten 150'ge veriyor. 150 mingge bular ketmeptir. Men bu kadarı жаңын окатта ушундай неmelер тартканмын. Bir Bursa'ya üylü alılı bağlattır var parasam jalan uşundaylar ken 303 mingge ketdi. 6 baş ken 303 mingge ketdi. Bırak uşundaylar da var arasında. Suda kişineraklar da var. Neke? Salıştırıp görüңүздөр. Bugün öte Bazarda el öte jiş çaygaş көп болгондугу үчүн сөздөрүн жакшы угууга калат. Ага сиздер мани бербесеңиздер да боло берет. Эмне да боз уйларда кошуп кетеличи. Боз окшойт, а? Канча экен баасы? 80 миң. 80 миң сом. 80 миң. Ба болду экен. Ба болду экен. Канчага келди? Бака болду экен. Мына ушу ба болду. Hazır bunun basını biteli. Sen mingge satandan berdi. Kançaga surap atatan? 69. 69 mingge mende dagы боз үйдө. Багылдар. Муртуштардагы. Кечирак боз окшойт менимче. 69 mingge басы. Мына ушул жерде дагы бир боз үйлөр турат. Боз окшойт а булар дагы, а? Боз эле болсо керек азыр ушул малда. Мына ушул жерде бир акбаш турат, анан азыр кысыр бул дагы. Канча экен баасы? 110 миң сом. Кысыр. Сиздики канча? 80 миң. 80 миңден азыр. Артқы көрүнүштөрүн дагы бир көрсөтүп тартып берейин. 80 миң. Булча? Мынаңыз боз окшойт, ичин кара. Жок, ажеке, о эки бедет да. Жок, боз да, ушунчалык да боз болсо керек го дейм. Анда чында бул, анча билбейм, бирок ичинен же багуда турду. Багуда туруптур. Бул канча? Мына канча мунасы? 65. 65 миң. 65 миң. Мына ушул жерде дагы бир. Булар бардыгы эркектер же кунажындар бекен? Кунажындар барды. Кунажындар экен. Буну азыр кунажындар катарына кошуп тартайын. Ушул эле жерден улай. Мынакей, урматтуу көрүштөр. Бүгүн базар өтө кызуу болду. Алуучулар дагы, сатуучулар дагы ушунчалык көп. Biz ушул чыгарылышта биздин чыгарылышка саамырлар жана букаларды, чөп бааларын илип кеттик. Сиздер эки чыгарылышта тонажын жана жаш эркек ураштар буктардын бааларын билели. Сиздер биздин канал менен бирге болуңуздар, ой пикириңиздерди комментария калтырып, каналды кошо которбостон акырын бери көрүп туруңуздар. Биз